Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole voin hi tromir thlani ruk ninga ni ani a khovel chanchin langsar te han lor khom le ila Myanmar chanchin hmangin video top kan khar don nia COVID-19 leng mek aya aliat som panga a hlom COVID ripui thar mu chu ani COVID ripui ron thok non le chuan India ra manwai meka ni khata nuai thum chuang rikai thar anom ta tam hem takani tuna India a ripui ron thok le mek hi akai chhon ol samchi new strain an ti ang khani in mithiam tenan soi COVID-19 ripangai SARS-CoV-2 anti B1617 hian nunna alana sata hiau hle ti kan hria a Hyderabad a thil zer bing mi researcher ta chuan COVID-19 rik tharan mu chuak le to a South India lama adar tran mek ni in an soi amma a COVID-19 ai khan alet som panga setina hlom zok ni in an soya N440 ke ti in a mingan phu ani South India lama adar tran to ni in an soi chungzinga chuan Telangana state ate Andhra Pradesh ate Karnataka Maharashtra mun then khata le Chhattisgarh ate po he rithar N440 ke hi mu ani to ani Center for Cellular and Molecular Biology CCMBR scientist te chuan COVID-19 chithar N440 ke an mu chua thu an soya he rithar an mu chua na mun hi Andhra Pradesh a Kurnola ni in apa ngai aya alet som panga la in a hlom jok ni in an soi Andhra Pradesh Medical College an ho tu PV Sudhakar Principal le COVID Special Officer chuan zirchian an neina atangin amma ami aina hlom jok ti an fin fia to thu a soi he virus hian in thla punnan huna du rei lo bi khle a he wang hian taksa a henat na rik hi a in siam pung chak hle ani COVID pa ngai kha chu mi inan kaya tanga kar khat nu vela an taksa alang chuak lang pui thina ma se tu na mi hi chu ni thum ni li chung lekin ngai tu om takin COVID rik hian an taksa bu a khwar man to ani ICU wa en kol an mamo nga la he rithar wang hian dam lo ten dam doi in khumpo an in chan lo chho ta reng ani India variant an ti tuna India adar mek Mizoram a poron lut to a an soi B1617 chuan India run meka hei po hi apangai ai khan in kai chhona ol sam hle a hei hi a hlo om na chan pakhatani bok he India variant B1617 in India arun mek lai hian hei aya kai chhon ol sam jok South Indian state vela dar mek nia an soi N440 ke hi mi hring taksa rang takin a in thla pung ngal thina hei hi a hlo om na chan ber chu ani COVID chungchang han soi ta ka chuan avoi khat thlen ani hial ome ripui tho ni na in India arun mek lain Hyderabad ta Nehru Zoological Park NZP Asiatic Lion pariat te chuan COVID-19 an positive ti mu chu ani kartlem te kalta khan heng sakai bak nei te hi an hritlang hle a heta tang hian rin hlel wanga test ni in sakai bak nei pariat lain ripuyan kai ti mu chu ani heng sakai bak nei pariat te swab sample hi la ka ni a Center for Cellular and Molecular Biology a sample hi thon ani hemi nu hian RT-PCR mangin confirm le ani a mi hringa tanga kai an ni rin ani sakai bak nei hi sa huan tlo tu mi puiten cho an pe thina henga wanga kai an ni hi rin ani a UK vela darmek COVID rithar UK variant emo tuna India darmek kai chhon ol sam tak B1617 ang ni lavin COVID rik dar pa ngai kha he sakai bak nei hian a kai ni a soyani ole barmalam han hoi vele ila video ma sa a kalo tar lan to ang khan kan zo na thlak chen na chin state a po sipai do dan lan tir zelani a thalai rol te anin tel khoma heng thalai rol te hi mi pui veng him turadin ni in Chinland Defence Force ti a kawan ni heng ho hian kho chunga sipai ron kal tur te an lo lam bunin thei ang angin tual cherral thuam nen junta force te hi an beile tani tun haya hian buena so sang zuala chol ni mei ni ni ale thole ni mei ni li inkar khan chin kho pui ha ka a chin thalai le junta force te in beina a ong hlanga pol pakwa lion boralani haka kho pui 645th Light Infantry Battalion Headquarters Bula checkpoint chu
chol ni tlai me ni ni tlai khan chin thalai rol te hian an bei to a heta hian Burma police an thinuala tho tran ni me ni thuma in beina a chuak le a heta hian police pathum an thile bok haka khopuya sipai bank pakhat inwa bank chu Chinland Defence Force te hian thole ni me ni li zan khan an beya heta hian police pakhat ka hlum ani bok ani haka a cheng pakhat cheidan chuan zandariat le achan vea khopui chunga electric ti thimani a minute som panga atanga minute som ni chung silaya ri a sipai pakhat thi thu kan hreta ani ati sipai lam le mi pui lam anin ep mup lai le tharum thona ana sat viau lai hian civil chen na le sarkar mun poimo te bompok thom hriat turo om lo jok hle a ma se tun hnai chho hian bom kam suit emo bom ti po emo a thleng fo tamai nei pi do a pin nama township a ni lai ni me ni nga khan bom ti po ani a he bom po hnu darkar ni hnu leka yangun khopuya bom pani ti po le ani bok nei pi do a bom po khi zandariat vela po kani a military recruitment office panglang wat number 2 a he bom hi po kani police motor in park bula pok ni in police motor engomo zat he bom hian ati chenual mai he bom po wanga thian om thu report om lem hri lawa ma se police officer pakhat chuan aluwa hliama nei thung he bom po hnu hian Burma sipai motor som pani sipai le police khatlata in ek beng hung te chuan helai bom po na mun hi an ron thleng hala he bom ti puak tu hi hriat alani hri lawani nimin khan he bom po na khuwa pin nama township a hian sipai le lung oilo na lan tir tu mi puite anin nor na a mi puilama tangin mi pahni anin chan boka zana chuan he bom hi apuak chhun jom ngal bokani heti lai hian thole ni zan me ni li zan khan sipai la mina an hon thar Mokung Treasure Maternal Center kota le Yangona Child Hospital kota mi tu ti hriat lawin bom pahni akama chu Burma sipai hauten an su ta he bom kam tu hi sipai te hian rin helman an la nei lawani he hospital hi chol ni mai ni ni khan sipai lam hian an hong thara a hon na hian min o hlang po atel nge heng bom puak te hi tual chher bom de uve kan ni a tun haya hian bom puak thom hret turo om ta de reng mai thole ni mai ni li mai po khan Makwe region Maeng township a bom pakhata puak boka thile hliam sei tur a om lem lo thung